Kublai phi baros katup kuborjungi ke Don Bosco Media Network. Kimar kiba kongsan mentak sengi kilong. Klatno upaim Newell Shadap karat nongtung. Kerpat kisamla KSU ban pli tenat MRP Hari Mulyang. Pensyai patba ketenat Water Resources Halor Kajal Shakti. Ban ngat ke kali tak rangpat beryong hakti kipulit kawekti. Teman ne phaj ki khubor ki bakhambania. Upaim Newell Shadap usiem karat nongtung hima kriem ula klat no nasla perthai haka step jong ka khat pratrik naitung hadien ka jing shitom kabala ban la ka tu ka ni benai. Ka jing klat no jong ni urang ba nong sensyar ya karat nongtung kala pentemang bat penkenja yaki bahayeng hasem yaki parasnong bat yaki khun ki hajar jong karat baro ka we. Uba Newell Shadap ude usiem karat nongtung Ubalaya kunting banyai dawa naga sorkar jela Meghalaya makan pai khmat shaki jing jogi nongsong shnong hakapur karat nongtung namar ka jing penwit bun se naki bor jong ka Assam. Ya kamer badangsa jong uni urang ba an pendap hasnong umpo win hadin ka jing le buram katkum kanyam ka rukom hayeng sa jong u hakapor shibaje no phaisni haka arphau tarik unaitung. Hadin balayo pediang ya kajing u jing nam juki pat ba halor kajing namar kajing bam padon ka bank hakathan rimuliang nakaliang ka seng khasi students union KSU nakate kathan haka khat pratar unaitung kalalet banya kandu ya regional manager ka Meghalaya Rural Bank MRB Nongston ban pensngau halor kajing dan ban donno katanat jong ka MRB Hari Mulyang. Usamla biang boy sangriang ubaya lam ki samla KSU ulaya thu ba ki pat ba kanikathan ki hap banya ikjat amduna sanpho kilometer ban poi shaga bank ka badon ha Senduli West Khasi Hills district regional manager ka MRB ru ula kubur bat munjur ban donno katanat jong kanika bank ha kanika shnong ula kularu ban sim khia kanika jing kam jo ki pat ba kanikathan to te nakaliang sungi kum ka KSU Rimuliang Circle haden ba ngiyok snow bat ngiyok priang ya ki jing ud jing nam jong pat ba jong kadong kathan halor ka jing ba kimdon kata ka bang halaka jong ka area ten nakaliang jungi kum ka sen nadu ka nyo tarik nai ba nyo ajar arpulai ngilimi ba u charman jong ka MRB headquarter ten rai nakaliang jong ulok tha yangi ban ong ba pin let me sasya regional manager hapo Nongston tementa kasni ngiwan hangni pratarik na binyo arja apply ni lalet ban yakendu yu halor ban kejinge ban ngila penpau sibun kejinge di bangi ni kendu namar ba kum bangi TV bakadong kathan hi bro away kala jingai ba ban kapang kabangi khamjan kade betang hapo Sinduli ban kala simpor hado 100 kilometer lane sanko kilometer tuna baki beri ki bahab banlet syakibang bakawai ke jing ka baki ki kendo kalong bait ba kamdon kata kalan baki ki haban syong daki kali balong passenger lane kata kalan ka baki kali kiyat kimi baki wan kena kata kadau habaki kwa banlet banken show pisa ki haban dar resep kali ki haban shime ki kali bandar resep but kejing kalong baku mahin kisni ki bamenta ba kani ka skim shispa sni gumbangi ong shane ba kayat ba hapo kari Mulyang Circle haman lagi sinong tiginong sunong baro ki kendu ya ni kejing ha ka ba kilet banse ya ni kisa bar kumjuru kumbamenta katu ka skim jingbam temben bakiyo tang praspa si benai kat ba kapai kalipan kapoi hadu kat saula ni kat san spa ban resem kani ka bujing bahaya kadong katha hi bro away ban nakaliang jungi kum kasen ni snow day ban ong ba kani ke jingud ke jongki kade ke jingud ka baki ki hab ban mat bat ki baki layak kendu haduk ni kiski pementa kenaliang jungi kum kasen ro ni dap da ke jing snow kia halor kani ka benta ban ni snow men wat la kata ro abang iwan menta kasni ban ya kendu ya i regional manager ibadon hang ne hapo Nongston ban nakaliang jong iru ila kulare ni ban ila snow day ru haba upet ya ki jingtho ki jongi wong bakala ide ru ban bu ya ka MRB hapo kanonglang namar bakat kum ki population bat ke jingdon jong ki snong ki thau bat ka area pelun hi bro away
kalak biang panbo pada kalian mengingkum tak ilah kularo bamai in here ha kani katayo bansawan in sa here lang nak kalian mengingkum ka sengru ngin saya senran lang bai banpej banyen ya kita ki building ki badon ha ka area nonglang hi bro kowe hapo area rimuliang hi bro kowe hangno ba ide hangno ba yaham ni nget scam ba ngidon ru ka jingkermen ba lengba ka jingwan jong kani kabang hapo kanong lang kade kaba penyo nong bat kade kakam kaba penmentoy ya kilong yin ki baduk kilong yin ki bomkot ha ka yo kakon bat kapen mentoy ru wat ya kitu ki riu temen ki badai hok ban yo ya ka skim temen nang bakanong kta ya ki kamtam hakabai kali kamtam hakabai sni kamtam hakabai bam bai di jong kiru kinyo be ya ka hok nama ba kapang kilayo la ka jong kapang hapo jong ka area la jong de kani kali ka benta ban kali jong kum kasang ni krang ban ni angnut ban ni next kam ba kani ka jing krang jong ka dong ka than ka jong i om tang jong i kum kasen bat ni ai ro ka jing ya trelang na kali jong i regional committee regional manager ro i ai ya kani ka jing ya trelang ban nak ta ka daw ni don be ka jing kermen ka baskam bat nginget ru bakan urlom ya ke ka bakadong ka thaji bro kowe ka kwa bat nak bakadong ka than bro kowe ka shania ani kum kasen ban nginget scam bangin sapoi syakathong Shi benta ban jing penshai palba halor ka water resources data acquisition system and hydroinformatics application Nakaliang joka Office u Executive Engineer Water Resources WR Division Nongston menta kasingi ka khat pratarik naitung kala penlong da ka jingalang hapo Tirsem Hall joka Office DC Nongston Uba HK Thaba ADC ulalong ukongsan hakane ka jingalang harangkat ka jingdan lang upa EPCM kahima Nongston kumusembut kongsan uba S Lindem SDO Water Resources ki officer na kitanat sarkar paper kinoyalam shnong bat ki wei ki riurangba Nakaliang jeng uba arisa nong put EEWR ba jingkran hakate ka jingelang ulay po baka Megalia Water Resources Department kan National Hydrology Project kaba one bed na ka Ministry of Jal Shakti uba Tabor Marwen Junior Engineer ulapan bala batay da ka PowerPoint presentation halor ka ne ka phang ladon ka jinga phliu jingmut bat keli jingkeli hapadeng jo ki rangba ki balawan ban sngap ya ki jing hikai ba jing batay halor ka Jal Shakti ka ba ka sarkar India ka pentrekam wood hakeleng ki benta kari India tip kumpai ba asalemen kumpai ba ki paisan kumbagi tip hi ilai punta iba tamkam ha ka jing im jong obreli kade ka om al air ba ka kundo klem kini ilai punta ninam la support ya ka jing im kimrat kimreng ki jing chung jing tep kita kam ya om kal air kindo lada wengdo kal air jing chung jing tep no breu ne kimrat kimreng dia lada wengdo om ro tang de ka tuan si la ya lada klema kindo ro ki jing chung jing tep no mi breu ro om la ban in de na tang da ka jing do kini ki lai kun ta om kal air ba kindo ka perthe ka sala support ek jing in ban a jing in kiwi planet Venus Mercury kiwi planet lani ki contact se leng kimla ban support ani ban ajing namar ba kamdan kal air lani kamdan ka lani ka kendo te ki ba la isko baro ka ki ba ndio po hado ndio po person ka metro breu ka de ka ka ba mot ba hado ndio po ndio po person lani ndio po benta hadu nyok ko benta na ka medyo breu ka dei bala belong da ka ba kunjor ni ka ma po ngi dang is ko ngi te ba nyok huai person la ni nyok huai benta ha ka slap perthei la mo ma la ne la ka ta ko ndei da ka wa la ngi da do nyok huai person ka kamot ba ngen ken shnai namar nyok huai person kamot ko ka ba ngi la ka kam bandi Nama ko haduria nimla andi nimla ban setting set dan ban penangkam agak batung jung nama mereka hard water dan salty water dan mereka kaba longblo la nimla ban taka kepada haduria water resource yang bergerak water station dan station di ban collect data dan ban lum jiktir
ya ka jingyo slap ya ka jingyo om hani ka district kan no ka discharge kan no ka jing pin dan kam kan no ka jing pelai ni ba iki om te limba tu kini ki data la ni ki lagi jing tip ba ka water resource department ka yo ban long ngin sa ki ka department kan pin dan kam ki ban wana ya ka jing toy ya ka district ibara poi haka ba ye dei ba ka yang joka om te ta ki ti kin tien a kudesh pun ya ka department ba ni community ba ngesh ma te tolong ki program di balong kerja awareness program na lebar kesempoi pai pas pakai tinggal kam aja ko kumlo kan sumar ya ki tolong ombang omdi balimba jo ki data jo ki baki radio baki devices ko ba ong DC na ye to ba department kita po kerja device kerja instrument na kerja tiar ba ki wa ban tip ya ki ya ka jingto to ong ya velocity ki bro khat di ya kira pasang yang super pat bah ladar kelap kita ki jet device instrument di bas sumar badan orang yang kira bakin put dan dia bakin makin punya kita ki jet device kalau boleh ki department kita department juga bakin sus. Di pemerintah lembaga remote sensing technology kabagum ka department nilai tur ban update ya di bat ka remote sensing technology bat ka geographic information system patlang ba kini di satellite imageries nani di dur jong di satellite ngilala manthau ya ka umslam ngilala panpet ya ka jingdon jong hakiwa duot ngilala pantip ya ka ponde jeria kepada hakipung hakaleng saudong jong district kejami hendrai ka ba away pate ka ba apa nilai ini ka mapping ya kini water bodies ya kini gini punggung nila kantit ya kajindan jago magipung hendrai yuntet ya kerteng jam ini kapung ke kumtangi dan kam ikut ya kini awareness program kam tangi ya kini po ban involve lang ya kirang ba snong baklam kajingat relang jong kirang ba snong nimla ban ai kerteng ngidan ka teknologi hendrai nimla ban ai kerteng nama nimla ban koi separo man kali way tena kada ngidan kam nei kajingat relang jong kibor jong kinong sensation anta kani water resource data acquisition system bat ka hydro informatic application kani ka han ka kontrol ya artli ibenta jong water resource department ka benta ka banungkong kade kumno bangide banwa jingtep kumno bangide bannom jingtep bat kumno idei banbu ya kita ke jengtip ki data kami kuat tim bareng bandung jengtip ngamtip kada sisani ka kentin kasi ya kata jenglum jengtip ne kata data ka kentin kasi bandung ne jengtip ke ba dan kam na kabanta ka water resource department nama hari ni disni yo I ke jengdang kam jeng di data lani ki record kilong ki badan kam hado kata nagabanta kajing syakriyo pa nagabanta kajing dan kam haki office ki jongi i perdan kam ni kini data bantet ya kini ki jinglom tetep nagabanta banbit banbian karun konsensya rasna matha banbian ko umbang ko umri banbian ko umrat kumta kadan kam ya kani ka information ka ba biet ka ba bet ka ba belia ka ba syai ka ba kum kinong sensation ide ban semuthu ba takno ngidan ka syai ba ya kali ka dan kampan a handai kumno pade mentan lintep bakai hakasnong jonga ka dan katnu ka ka snong jong uta ka dan katnu idan kam ya ka data ka ba bian de kami kesni lengba ka ni ka program but ya ni ka program lawan ra ka sarkar India kalabo kenang ya ni ka program ka ba ka sarkar ke India kalapet tu bagale itu ya kata jingdon kam jon data ha ki offense lani ha ki jaka sensya di paper ka sarkar India kalamang ya ni ka project ya kan dia tenak terekam kabak ka national hydrology project
Kani kan a national hydrology project kabala penbi kapa water resource department hapo kajal shakti patnamar baka kadai ka state subject kamdai ka central subject batla shania namar kata ya kani ka kam haka water resource department bahkan long nodal department manpek bantmi ya kita ta panlum ban collect ya information na kisnong iba pair banwa ban ya kata kingdom jong hagisnong pair haka district ro away bakumju haka Meghalaya paro away ya jintip sepang kadai lamba ki station nilabu ki station ki jongi haki kaktu kakne teli kiwa mata nilabu haki lai teli kiwa pat kane kaya ban thau ban wo ya kingdom jong ha ki catchment lani ki watershed jong kini kiwa bakumju ru bantit ya kajing tuo jong idan kamro bantit ya kajing ha jong slap nama kajing tuo jong kadai lamba kajing ha jong slap ke lamba kajing ha jong slap nila yo banbu ya ki water automatic station rainfall automatic station imangila bu haka compound jong office ni kananya juru kidan ki office ki bu yo automatic rainfall station haki office baper idan hapo watershed haka disaster management kumju idan haka soil and water conservation kumju idan haka agriculture kumju telamba kini ki rainfall information system nila banthau ya kajingdong lani kata kajing hapslap panna kata kajing hapslap ade nila kon ko rili ba kajing tu jong kabangi phat karan off kade kumlu bangin pendan kam ya kini kajing lum jengtip ya kini water resource data ya ki hydrological data kumlu bangin pendan kam ya kini data na kabanta kajing mantoy ka jongi habangi syakri ban essential ya kasnong kathao ani itre ikikam mahapo ki office kini kaban kong banlum jingtip kumno banlum jingtip kalong ke banlum jingtip ya ka kamdei ke kam ko pasok banlum jingtip banbo jingtip ya ki data syapang ko kamdei ke kam ko pasok uwei na kiliu crowd uwei start science ukali liu thau ya kabala banthau bat pelong banthau ya ka ke bomla banthau measure what can be measured and make measurable what cannot be measured kalau mo banthau ya hot ka lida ni thau ban kam ba ya mandi kadai ka kam basuk banthau hendrei manta banthau ya ka badan harawa banthau ya ka badan na pung kadai ka kam ka bakham namar ba kajing duna ka scientific lani ka technology ndre yo ba ni bisni ba mentan kladang ka advancement ha ka technology kilami ki technology ba kilami ka artificial intelligence ni bisni yo ba lamba ka chinara jong ka artificial intelligence ni lala ban le mapping ni lala ban collect ye kita data ba ki bangi ni pendekam ha ka jing dan kam ka ki pulit kawe kti traffic police jong ka lom dengri police station haka khat pratarik unaitung kilabat ya ka we ka kali alto 800 ka badon ya registration number ML10C 5814 ka ba kamai kit breu na umsning sa Shillong ka balata rangpat beryong banum itho manu basyong hapo jong ka ki pulit kawe kti kilabat ya kani ka kali namar unongnya abat utrai jong ka kila penkhen bat rengkang put persya ya ka jingmana banta rangpat beryong hakiyet kum kajing ada na ki rius me lapan ngat ya kani ka kali haki kendon jong ka ain motor vehicle act la hukum ya unongnya ban pet bat tarno mardor ya kani ka rangpat balata haki yet jong ka te ka kali
jing ai men sim ba jing kur khu kur do ya ki thaya le kai football ki ba hapo khan news nam karta joka Sidon Secondary School ki ban mi khmat ya ka Ribhoi district shaka state level Subroto Cup football tournament 2000 arpulai ka ban salong hanong ba shillong lapen long ya ka jing lang pen kup buram ya ki da ka office district sports officer ha Sidon ha ka khat pratare unaitung kani ka school ka yakni ha ka inter district Subroto Cup ban yo mi khmat ya ka jilla hanong ba New Delhi nakaliang ki bor penyat school rengkat kinong mentaka sengi ka khat pratarik naitung kila penlong da ka jingalang ka bakerpang ban ai men sim ban kerkhu gerdo ya kini ki thaya le kai football lai buram da ki momento ban sakan mau ya kani ka jingjop ban mi khmat ya ka Ribhoi district ubabu albino slamo no hikai kani ka school ula ai sngoba da ki but football ya baro ki thaya le kai karbana kaliang jung unong ya lam ka RBYF ba bipul thank you un sa ai sngoba da ki traksut bakin phong haba ki mi hamadan ya le kai hagani ka sngi lawan ban ai men sim mikini ki thaya le kai da uba Rocky Marwen rang ba umsning pabi ba IK Lapang rang ba Shnong Sidon ba JC Nong State Headmaster Sidon Secondary School u President baru Secretary ka Seng Samla Sidon ki de khot jang ka RBYF kinong hikai bat ki khana school ani nak sama Lucy. Dari coach kami bersama bangsa. Kabarala banong kalado tim kabarado yang district level Subroto hanya for district itu. Congratulations ke dia pila rak sisa yang nam kabulong jong school jong jela jong district itu ni har papit sami nani papit itu pun syah state level panna ayu kajikit bok dan ya pi sama kecil jong ni school mapinang na migration and mapina bandot na thong kamat banyo banjot saya ka state level kadang ka tin ka mo ha tin pare if you are not willing to learn no one can help you but if you are determined to learn no one can stop you. Sama begini, lada tuan ini adu mensin, panang, banyakkan, bukan malah banyak lagi. Hari lada berada mensin, nadu mensin katom jompi, karai jompi, balaku mukno, nandia konmen mensin doya, bangan poisya katom, nontolah bankam. Ya jing terang jumpi ban boy sekalian but nama su baru betul sebentar kiri transport di sini nama bang lalu mereka pakai nama boskan hanya orang boy yang ada di sini tidak syukur kalau berbeda mau bagaimana hanya kita apply hanya kita punya hanya kita poin nilapur wapoy na rin o ay nilapoy yuwepur wapoy na rin o ay lapoy ismo na ba pinespon niya yung kaya napupoy na sumoro kataw rin dayo food yun ay matutay na siya kamang tayo basa pun siya yung kung isaki ko ba kataw ko dyan bagi itu dia ada juga pi, kita ada di kepada sport office dekat rumah seperti
Jadi lingkungan dengan bebas. Semua abang jadi ni kau ni dosa ni. Anuan bebas. Bantai bantai dan berjalan dengan jalan. Bantai jadi kan orang kan nak jadi standard. Itu jadi kan public point haru ke national level. Semua pinjam saja. Dua yang pinjam. But kajijok ke pinjam. Kenam juga sekolah itu sekolah penuh mengenai. Lasen ke sekolah itu bos sekolah yang tersedia. Austin kan dah sepak dah bukan. Pan lain pun kasih hidup ban penuh ke sekolah. Misi pula hidup yang lain pun kasih hidup. Suki. Iyo apa? Patutan dalam hidup dan kehidupan. Iyo ini dari sekolah ini orang. Bagi tujuan sekolah ini kerja boleh sekolah. Bawa lebih upper primary university, Pinangdon university ada secondary section. Kalau Pinangdon di higher secondary, Pinangdon kita kelas punya sekman. Ni university kita dah ada cengih, kalau crowd, kenal mesti ke football company show. Tang kapan kilaman, anda kalau Allah berarti berkamai. Ni dah ketua pelajar. Ni kakak klub jungi university berfikir, kami boy United FC. Ila sengnya ini klub bagi staff ketua ni bersama dengan boy district. Hadu mentang untuk pelih cemut yang girls wing. Hakan ni klub jungi nak pelih cemut suatang ni lagi male wing. Di Sindram kenapa ni kuat juga film suat. Ni kuat bermorak sudah enam baru kini tu yang boy United. Ngira yo yang kepulang baru kita itu yang kini klub, but less SPSP ingin thay makro hak beri ikon kita iba bertibet yang di hak ni kita. Kacing siu jungi yo player kam tunai kenyo ajar kat dibailakan klub jungi. Dapat tunai ni siu ajar Sun Sparks dibailakan klub jungi. Dengan kawan sekarang bakal saya secondary school kita mi players. But minyo yang players bertweet di nala kita nala yang dijungi. Shibun ke expectation lesson kita tang kena popular isal laho. Tang popular ship jur kaput di job final. Ida ubah awal pun mesti presiden semai jangi dapat nombor lesson pula pekat. 80% juga pulang. Ngan pulang loh tank cukup. Dalam hijau kita level punya stiker, shipper stiker, ini dari tuki karbon ingin tidak berat. Shipper stiker naik bakal turun. Orang player. Dan kalian juga kan? Kalau order ya ki tracksuit ki jong ina kata ki jong hi kalau cekko ya logo di situ memang ini no Friday Sunday hopefully Friday evening and Saturday morning kan po circle kan sawan deliver ni ke kurang mas nong jong hi ya ki tracksuit kalau kata Nina yang financial support jadi anda final sekai pan hapo ke state level. Ni kerman scam kani jingai jungi kan nomlong lenong and they pin shipment yang ki stiker no bahawa tu nongsi. Boleh sebut ni bro. Ni kerman scam ni kemudian ada try lesson berwan dapat Felicity yang saya sih nama lekai no national level. Katirot knockout football tournament arhajar arphulai balapan ya daka Khasi Students Union KSU nong Cloud Circle kala poisha kabakut haka khatnyau tarik unaitung haka jingya kini nam ladu haka tekasngi hapadeng ka maulun triang SC persha ya karangkan sai SC haka jingya lekai kabalong hamadan nong ra nong Cloud East and West Khasi Hills. Hakani ka jingale kai final la sakhi raki hajar hot ki pa ba na kaleng ki shnong jong kani ka thain ki bala wan ban ai man sim ya la ki jong ki kan hon
Haba phai cho kajing lekai, kajing kun kalong shisha kaba itnat harangkat ka risa ka kunhoi kaba la pensong shet shikade ya kajing lekai. Ha kajing kun kamalun triang SC kaba kham climb bor banya karang kan sai kala penliem da ka argo la not. Kamalun triang kala yo bat biang ya ka nam la du ha kani ka lumpung tirot singkap how news nam. Yang di global ini ya global. Pada itu ki kubon la poi bakun tar hadu bangin de syambiang kublai shibun.